Ikaze ku makuru yacu yo kuri uyu mugoroba tariki ya 20 ukwezi kwa 12 inkuru nyamukuru turagarukaho ni kuri perezida w'urukiko rw'ikirenga Domitille Mukantaganzwa. Inkuru yihutirwa kuri we mbere gato ko tugiye kwanza kubabwira inshamake y'andi makuru y'ingenzi agezweho mu Rwanda no hirya no hino mu karere k'ibiyaga bigari, tukabona kuza kugaruka ku nkuru yacu y'ingenzi cyangwa se inkuru nyamukuru. Kuki ababirigi bamenye toni z'ibirayi mu mihanda? Makuru bavuga ko abantu babarirwa mu bihumbi 10 bahuriye mu mihanda yo mu Birigi tariki ya 18 kwa 2025 bamagana umushinga w'amasezerano y'umuryango umwe bw'Uburayi n'ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo byibumbiye umuryango wa Mercosur. Abahinzi bari bitwaje imashini zihinga ibizirenga 150, aborozi, impirimbanyi z'ibidukikije n'imiryango itegamiye kuri leta bitabiriye imyigaragambyo basaba abayobozi b'umuryango umwe bw'Uburayi kutemeza ayo masezerano. Bari bafite ibyapa biriho ubutumwa bugaragaza impungenge zose bafite. Abigaragambyaga bavuze ko ayo masezerano azatuma bikomoka ku buhinzi n'ubworozi biva muri Brazil, Argentine, Uruguay, Paraguay n'ibindi bihugu byo muri Mercosur bihenduka cyane ku isoko ry'Uburayi, ibyabo bibure abaguzi, akazi kabatunze kajye mu kaga. Hari ubajira agira ati kubera iki isukari yaturukaga ahandi hantu ku isi ikinjira mu gihugu mu gihe hano dutunganya inziza? Bagaragaje ko abahinzi n'aborozi bo mu Birigi basanzwe bagendera kandi ku mabwiriza akaze agenga ubuziranenge bw'ibiribwa ajyanye n'imitunganyirize ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi, bazagorwa no guhatana n'abacuruzi bo muri Mercosur bo bagiye kugenda boroherezwa nk'uko bagiye babigarukaho. MONUSCO yongere manda umwaka umwe, AFC 23 ibandwaho. Akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano kafashe umwanzuro wo kongerera igihe ubutumwa bw'amahoro bwawo bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. MONUSCO ihuriro rya AFC 23 rigenzura ibice byinshi cyane mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo ryibandwaho. Iki cyemezo cyafashwe ku mugoroba kuri wa 19 kwa 2025. Ibihugu bigize aka kanama kandi bigaragaza ko gishingiye ku kuba AFC 23 ikomeje kwigarurira ibirindiro mu burasirazuba bwa RDC kuva ubwo yongeraga gufata intwaro mu mpera za 2021. Biteganyijwe ko ubutumwa bwa MONUSCO buzarangira tariki ya 20 kwa 2026. Izakomeza igire abasirikari 11,500, abapolisi 443, indorerezi zo mu rwego rwa gisirikare n'abandi bakozi mu rwego rwa gisivili, bose hamwe bagera kuri 600. Inshingano za MONUSCO no kurinda umutekano w'abasivili, gukumira ubuzima, gusubiza inyuma ndetse no guhagarika ibitero bigabwa ku nkambi z'impunzi, gutanga ubufasha muri gahunda yo gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ndetse no gukurikirana ko ibihano kwigurwa ry'intwaro byubahirizwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bamporiki Edouard wahoze ari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi yasabye imbabazi abanyamuryango ba RPF Inkotanyi, anashimira Perezida Paul Kagame urangwa n'imbabazi wamubabariye agafungurwa. Bwana Bamporiki yasabye imbabazi mu nama y'inteko rusange ya 17 y'abanyamuryango ba FPR Inkotanyi mu gihe cy'umwanya w'ibiganiro. Yahagurutse asaba ijambo avuga ko iyo aza kuba atari imbabazi za Perezida Paul Kagame yari kuba afungiye imageragere. Bitabaye kubw'imbabazi nari kuba ntari hano, nari kuba ndaho ibyaha nakoze amategeko yagenye ko njya kandi makwiye, ariko mu bushishozi bwanyu no mu bupfura bwanyu mushima kunkurayo bidasabye ko igihe cyagenwe kigera. Ndasaba abanyamuryango bose imbabazi ati kandi ndabashimira. Perezida Paul Kagame yahise amusubiza ati nibwire ko ibyo byose byabaye ubivanyemo isomo, ubu tureba imbere tugiye gukora neza kurushaho. Bamporiki yahise amusubiza ati ndabashimiye uwo mugisha wo mu nteko rusange muyoboye niwo numvaga nifuza. Iyi nteko ndayibona nk'iriba nakwikubitamo nkavuka bwa kabiri. Umubabaro nateye abanyamuryango, hari ibintu umuntu avuga bikaba byanasohora. Natekereza ko iri joro nsinziriye najya mu ijuru kandi nishimye. Bamporiki yavuze ko yababaje abanyamuryango ba RPF Inkotanyi n'umukuru w'igihugu ndetse ko atazongera gutekereza kuba yakwegera aho umubabaro wababaza umunyamuryango wa RPF Inkotanyi wakomoka. Ashimangiye ko ibyo yashinjwe akanahanwa byabaye, ati nakira indonke mbikora nkanjye ntangira nsaba imbabazi, ariko nkumva atari imbabazi zanyu. Ntabwo nava mu isibo y'abanyabyaha imageragere ngo ngere mu isibo y'abanyamuryango mu ngoro y'Inkotanyi ngo mbone icyo mvuga. Ntabwo nzongera gusubira inyuma. Ibi byaciye amarenga ko Bamporiki ashobora kuba arimo arategurwa kuzongera guhabwa inshingano
yaba muri guverinoma y'u Rwanda cyangwa se mu zindi nzego zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda. Minisitiri Nduhungirehe yagiranye ibiganiro na Sergei Lavrov w'Uburusiya. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe na mugenzi we w'Uburusiya Sergei Lavrov baganiriye ku kwagura ubufatanye hagati y'ibihugu byombi. Minisitiri Nduhungirehe na Lavrov bahuriye i Cairo mu Misiri ahari kubera inama Minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'Afurika n'Uburusiya kuva tariki ya 19 kugeza kuri 20 Ukuboza 2025. Minisitiri Lavrov yagaragaje ko inama y'ubufatanye bw'Uburusiya na Afurika ari umwanya mwiza wo kuganiriramo ubufatanye bwo gukemura ibibazo bya rusange y'ubufatanye bw'igihugu n'ikindi. Yagize iti duha agaciro umubano mwiza uri hagati yacu n'u Rwanda. Nizeye ko hagiye kubaho ibiganiro ku bufatanye bwacu n'ibijyanye n'urwego rw'akarere ndetse no mpuzamahanga. Ibiganiro bya Minisitiri Nduhungirehe na Lavrov byibanze ku nzego z'ingenzi u Rwanda n'Uburusiya bikoranamo nk'urw'ingufu, banareba ku buryo habaho ubufatanye mu bijyanye n'ubucuruzi, ubukungu n'ubutabazi. Minisitiri Nduhungirehe yaganiriye na Lavrov ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, anashima uburyo Uburusiya bukomeje gushyigikira ibiganiro by'amahoro. Ati twanaganiriye ku kibazo cyo mu burasirazuba bwa RDC, mbona umwanya wo kugaragariza mugenzi wanjye uko twishimiye uburyo Uburusiya bukomeje gushyigikira gahunda z'amahoro zikomeje ku mpande zombi. Akaba rero ari Minisitiri Olivier Nduhungirehe yagiye abigarukaho. Ikaze rero mu makuru yacu ku buryo burambuye, tugaruka ku ngingo yacu y'ingenzi nifuzaga ko tuza kuganiraho kuri uyu mugoroba. Ni Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga mu Rwanda yitwa Domitille Mukantaganzwa yanenze abavoka bamwe badategura neza imanza bafite, aho usanga bamwe rero bakoresha amategeko yavuyeho. Yabigarutseho kuri 19 Ukuboza 2025 ubwo yari mu nteko rusange y'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Yavuze ko mu gihe gito amaze ayobora urukiko rw'ikirenga amaze kugira imanza 3 abavoka bakoreshejemo amategeko atagikoreshwa. Yerekana ko bigayitse kuba umuntu yaburana urubanza atateguye neza. Ati hari bikwiye kunozwa nk'abantu b'abanyamuryango mu butabera, hari abavoka beza. Ati turi abavoka b'abanyamwuga, ndavuga umwavoka uzi amategeko ajyanye n'ikibazo cyangwa ibibazo bigize urubanza. Ntabwo nabeshya, igihe maze ndi perezida w'urukiko rw'ikirenga murakizi, ariko maze kugira imanza nk'3 aho abavoka baza bagakoresha amategeko yavuyeho, murumva ko ari ikibazo. Yakomeje agira ati ubundi urubanza rurategurwa, ntabwo urubanza urutekerereza mu rukiko. Muri kimwe rero, ati mu gutegura urubanza ugomba kumenya ngo umukiriya wanjye ikibazo afite ni ikihe, ese ko kizajya mu rukiko n'irihe tegeko nzifashisha kugira ngo nshobore kumurenganura. Itegeko tuvuga ni ririho, ntabwo ari iryavuyeho. Icyo tubasaba ni ukumenya amategeko. Yongeye kugaragaza ko umwavoka w'umunyamwuga kandi aba akwiye kuba azi neza gukoresha imirongo yatanzwe n'inkiko. Ati iyo twiyegereje ibyemezo bimaze gufatwa dusanga inzego zose zaratanzweho imirongo. Uramutse ufashe ikibazo ufite mu rubanza ukareba imirongo yatanzwe, wavuga ngo biragana ahangaha, ku buryo utaniriwe uza kuburana. Wabwira umukiriya wawe uti icyemezo cy'urukiko kizaba iki, yagukundira adashatse guta igihe ndetse no gusirimba mu nkiko, akemeza ko gica muri ubwo buryo. Yavuze ko nubwo abavoka mu nkiko rero baba bafatwa nk'abunganira abakiriya babo, ariko usanga bafatwa nk'abunganizi b'urukiko. Ati buriya rero iyo wateguye urubanza rwawe ufasha urukiko gufata icyemezo gikwiye ku kibazo kigize urubanza. Domitille Mukantaganzwa kandi yongeye kwibutsa ko imanza zisigaye ziburanishwa agendewe ku bibazo bigize urubanza, kandi ko mu gutegura imyanzuro bikwiye kujyana n'ibyo bibazo. Yasobanuye ko kumenya rero kuburana neza atari ugusakuza mu rukiko cyangwa se kuvuga cyane, ahubwo ko ari ukumenya kuvuga iby'ingenzi bijyanye n'ibibazo biri mu rubanza ndetse n'amategeko. Yibukije abavoka kandi ko kujya mu rukiko basa neza, imyitwarire myiza mu rukiko kuko nabyo bigira uruhare mu migendekere y'iburanisha. Ntabwo ukwiye kuza waraye mu nzoga, ati ntabwo ukwiye kuza utakarabye, nta mwambaro w'abavoka witwaje. Hari abavoka ati bagiye kuburana mu rukiko rumwe bajya gutira umwambaro abacamanza. Abo bacamanza twarabahanye bikomeye cyane, nibongera tuzabirukana. Iyo ugiye rero kuburana utitwaje umwambaro w'umwuga, ubwo uba uri kujya he? Yakomeje agira ati urukiko si akabyiniro rero, urukiko si ikibuga cy'umupira, urukiko ntabwo ari stade, urukiko ni ahantu hagomba rero kubahwa. Umwavoka arangwa n'ubuhanga, ariko akanarangwa n'uko ahagaze, uko agaragara. Niba dukeneye ko ubutabera dutanga, ubucamanza tuvuga tunganira abantu kubigira agaciro, ni ngombwa ko tugirirwa icyizere n'abanyarwanda n'igihugu. Umwuga iyo uwufite mu mutwe gusa
imyitwarire itarimo bigupfira ubusa. Yanavuze ko abavoka n'iteshamutwe ati bazafatirwa ingamba, abatanga inzitizi zitari zo ndetse no gusubikisha imanza bya hato na hato, kubeshya ababuranyi, kubaburanira nabi ndetse no kuba ikiraro cya ruswa bahagurukiwe. Perezida w'urukiko rw'ikirenga mu Rwanda Maître Nkundabarashi Moise akaba yagaragaje ko mu rwego rwo kunoza umwuga neza abavoka bakwiye kugira imyitwarire myiza. Yerekanye ko ubuyobozi bw'urugaga kandi bwakomeje gushyira imbaraga mu gukemura ibibazo bitandukanye bivuka hagati y'abavoka ndetse n'ababagana hifashishijwe ubuhuza. Ati muri uyu mwaka dusoje hakiriwe ibirego 183, ibirego 75 byarasuzumwe ndetse birakemuka hifashishijwe ubuhuza, hakaba hasigaye 8 bigomba nabyo gusuzumwa. Akaba rero perezida w'urukiko rw'ikirenga Domitire Mukantaganzwa yagiye rwose abigarukaho cyane ku munsi w'ejo, tubaye nk'abahindura ingingo gatoya tureba n'andi makuru atandukanye. Mabwire ko hari amakuru avugwa ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'aho AFC M23 itangaje ko igiye gukura abarwanyi bayo muri mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangiye kurunda ingabo mu nkengero zawo mbere yo kwinjiramo. Amakuru yizewe avuga ko tariki ya 16 Ukuboza 2025 ubwo AFC M23 yatangazaga ko igiye kuva mu mujyi wa Uvira, indege y'ubwikorezi ya B737-900 yakuye abasirikare ba 500 ba RDC mu mujyi wa Kisangani mu ntara ya Chopo ibajyana mu mujyi wa Kalemi mu ntara ya Tanganyika. Abasirikare bavuye muri Kalemi bakomereza umujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo mu ntera metero 80 mu majyepfo y'umujyi wa Uvira kugira ngo rero bongerere imbaraga bagenzi babo bari muri iki gice. Uwo munsi ubwato bubiri bwari butwaye abasirikare ba RDC n'abacanshuro b'abazungu bataramenyekana umubare bwageze ku cyambu cya Baraka buturutse kuri Kalemi. Aba babanje kandi kuva Ibumbashi mu ntara ya Haut-Katanga bagera i Kalemi tariki ya 15 Ukuboza. Hagati ya tariki ya 14 na 16 Ukuboza, Leta ya RDC yohereje abacanshuro 23 b'Abanyakolombia mu gace ka Mboko ndetse no muri centre ya Fizi. Bari bafite indege 3 zitagira pilote zo kugaba ibitero ku birindiro by'umutwe watwirwaneho muri Minembwe. Alliance Fleuve Congo M23 yakuye abarwanyi bayo mu mujyi wa Uvira tariki ya 17 na 18 Ukuboza, isobanura ko yabikoze nk'ingamba yo kurema icyizere mu biganiro by'amahoro bibera i Doha muri Qatar kugira ngo amakimbirane yo mu burasirazuba bwa RDC abonerwe umuti urambye. Tariki ya 17 Ukuboza, umuyobozi wungirije wa AFC M23 Bertrand Bisimwa yagize ati turasaba abaturage gukomeza gutuza, turasaba abahuza n'abandi bafatanyabikorwa kurinda Uvira urugomo, ibitero no gusubiramo kw'ingabo. AFC M23 yasabye Leta ya RDC kwirinda ibikorwa imenyereweho byo gusubira mu bice yavuyemo no kwibasira abasivili babituyemo. Nifuza ko umujyi wa Uvira wagenzurwa n'ingabo zidafite uruhande zibogamiyeho igihugu n'ubumwe bw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Lieutenant General Yave Filemo yatawe muri yombi ku itariki ya 20 Nzeri 2022 ashinjwa ibyaha byo kugambanira igihugu ndetse no gushaka guhirika ubutegetsi, afungirwa i Kinshasa. Uyu rero yarasanzwe ari komanda y'ibikorwa bya gisirikare, akaba ari General Yave. Hanyuma duhinduye ingingo, mbabwire ko igihugu cy'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda abigarukaho, biravuga yuko u Burundi bwateguye imyigaragambyo yo kwibasira igihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo. Amakuru ava muri iki gihugu avuga ko leta y'iki gihugu yamaze gutegura imyigaragambyo igamije kwibasira u Rwanda izabera kuri izo ambasade z'ibihugu bitandukanye mu ambasade y'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru avuga ko iyo myigaragambyo imaze itegurwa n'abayobozi ishyaka rya CNDD-FDD ku butegetsi, iteganyijwe kuba kuri wa gatandatu tariki 20 Ukuboza. Imyigaragambyo biteganyijwe ko izabera imbere ya ambasade z'ibihugu birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rwanda, France ndetse na Belgique. Abigaragambya bazabashinja u Rwanda kwica amasezerano ya Washington DC yasinywe hagati yarwo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru avuga ko ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwateguye imyigaragambyo mu rwego rwo kunezeza inshuti ye magara Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Burundi bukomeje kwigaragaza nk'uburajwe ishinga n'amasezerano y'amahoro ya Washington DC, mu gihe u Rwanda rumaze igihe rushyira mu majwi iki gihugu rubushinja kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano. Mu gihe amasezerano yashyizweho umukono muri Kamena uyu mwaka mbere yo kwemezwa na ba Perezida Paul Kagame na Perezida Felix Tshisekedi ku wa 4 Ukuboza, ateganya ko imirwano ihagarara muri RDC. Ingabo z'iki gihugu zikomeje gufatanya n'abarimo ingabo z'u Burundi mu kugaba ibitero kuri AFC M23.
Uburundi by'umwihariko bumaze igihe bwarahinduye ikibuga cy'indege ibirindiro byifashishwa na leta ya RDC mu kugaba ibitero kuri AFC/M23, dore ko iki kibuga aricyo cyifashishwa mu kugaba ibitero byo mu kirere ndetse no kujyana intwaro n'amasasu ku rugamba. Ingabo z'u Burundi kandi zikomeje gufatanya urugamba n'umutwe wa Genocide wa FDLR, ndetse amakuru avuga ko ari abarwanyi b'uyu mutwe bacumbikiye mu gihugu cy'u Burundi, mu gihe amasezerano Washington asaba ko uyu mutwe urandurwa burundu. Mu buryo bw'ishamake kugira ngo tujye ku nkuru yacu nyirizina y'uburyo Leta z'Ubumwe za Amerika zatumije umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Perezida Felix Tshisekedi, reka nce muri Beni mbabwire ko amakuru avuga yuko abasirikare hafi 200 ba FARDC basoje imyitozo yo kurwanira mu ishyamba. Abasirikare 180 mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kuri wa kane ushize tariki ya 18 Ukuboza basoje ku mugaragaro imyitozo y'intambara yo mu mashyamba yaberaga mu ntara ya Ituri. Abasirikare umutwe wa Tigre na batayo ya Reconnaissance bakoze amahugurwa kuva tariki 24 Ugushyingo kugeza tariki ya 17 Ukuboza. Mu byumweru bine bigishijwe gukoresha busol na GPS, kugenda n'amayeri yo kurwanira mu ishyamba, kumanuka muri kajugujugu, kurasira mu ishyamba. Bahabwa n'amasomo ku burenganzira bw'ibanze bwa muntu no kurwanya ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Amahugurwa abereye mu nkambi ya Jango ya FARDC ku gice cya teori ndetse no mu nkambi ya Ndoromo ya MONUSCO ku myitozo ya pratique. Kuri Colonel Attila wo mu ngabo za MONUSCO ukomoka muri Brazil, ari nawe ushinzwe amahugurwa, aya masomo yo kunonosora imikorere yerekana ubushake bwa MONUSCO mu gushyigikira FARDC mu kugarura amahoro muri Ituri. Komanda w'akarere ka 32 ka gisirikare General Antoine David Mushimba wari uhagarariye guverineri mu muhango wo gusoza yasabye abasirikare batojwe gushyira mu bikorwa ubumenyi bahawe bwose mu nyungu z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasirikare barenga 1000 bamaze gutozwa. Kuva muri Mutarama 25 abasirikare barenga 1000 ba FARDC bahawe amahugurwa yihariye n'ingabo zishinzwe kubungabunga amahoro MONUSCO mu rwego rwo kongera ubushobozi ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru akomeza kugenda bishimangira. Tugaruke rero ku nkuru yacu nyirizina. Nyuma y'amasezerano yashyizweho umukono Washington DC hagati ya Perezida Paul Kagame ndetse na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbabwire ko ari amakuru avuga yuko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaba yongeye gutumizwaho ndetse na Perezida Felix Tshisekedi. Senateri Lindsey Graham yashenguwe n'ibitero bigabwa kuri AFC/M23. Senateri Lindsey Graham wahagarariye leta ya South Carolina mu nteko ishinga amategeko ya Leta z'Ubumwe za Amerika yashimye icyemezo cy'ihuriro AFC/M23 cyo kuva mu mujyi wa Uvira, agaragaza ariko ko ashenguwe n'ibitero iri kugabwaho. Tariki ya 17 na 18 Ukuboza 2025 abarwanyi ba AFC/M23 bavuye mu mujyi wa Uvira hashingiwe ku cyifuzo cya Amerika isanzwe igira uruhare mu biganiro by'amahoro bihuza iri huriro ry'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mbere y'uko abarwanyi batangira kuva mu mujyi wa Uvira, AFC/M23 yatangaje ko ihuriro ry'ingabo za leta ya RDC litagomba kuwusubiramo, bityo ko abahuza barimo Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe African Union bakwiye gushaka uburyo bwizewe bwo kurinda umutekano wa civil. Umuyobozi wungirije wa AFC/M23 ushinzwe ibikorwa bya politiki Bertrand Bisimwa yagize ati ni ikintu cyiza kubona ingabo za M23 ziva muri Uvira, ariko bizaba byiza cyane kubona Uvira n'abantu bayo birindwa ingabo z'abagizi ba nabi n'ingengabitekerezo yazo mbi. Nubwo AFC/M23 yafashe iki cyemezo, ibirindiro byayo mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru cyane cyane muri teritwari ya Masisi byakomeje kugabwaho ibitero n'imitwe ya Zalendo ishyigikiye na leta ya RDC. Leta ya RDC ntiyanyuzwe n'icyemezo cya AFC/M23 cyo kuva muri Uvira, ahubwo yatangaje ko iri huriro rigomba gukura abarwanyi baryo mu bice byose rigenzura. Ni mu bihe ibiganiro by'amahoro bibera i Doha muri Qatar bikomeje. Mu ijoro ryo kwa 18 Ukuboza, Senateri Graham yatangaje ko amakuru y'icyemezo cya AFC/M23 yo gukura abarwanyi mu mujyi wa Uvira yamushimishije, ariko ko yababajwe nuko bari kugabwaho ibitero. Ati nishimiye kubona amakuru avuga ko ingabo za M23 ziri kuva muri Uvira muri RDC, ariko biranshengura kukumva ko izi ngabo ziri kuvamo ziri kugabwaho ibitero. Ni ngombwa ko Amerika ishimangira uruhare rwayo rw'ubuyobozi igasubiza impande zose ku meza y'ibiganiro. Leta Senateri Graham yasobanuye ko ibiganiro by'amahoro hagati y'impande zihanganye ari ingenzi kuko biri mu cyerekezo cya Perezida Donald Trump wa Amerika cyo kugeza akarere k'ibiyaga bigari ku mahoro n'iterambere ry'ubukungu. Rero
ari senateri Lindsey Graham yagiye abigarukaho muri rusange. Hanyuma ikindi cyemezo gikomeye cyane cyafashwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika witwa Kristi Noem yatangaje ko yagaritse tombola ya Green Card mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'Abanyamerika. Uyu muyobozi yasobanuye ko iki cyemezo cyafashwe na Perezida wa Amerika Donald Trump nyuma yaho bimenyekanye ko ukekwaho kurasa muri kaminuza ya Brown MIT yinjiye muri iki gihugu kubera ko yahawe Green Card. Ukekwaho kurasa muri izi kaminuza ni Claudio Neves Valente ukomoka muri Portugal, yinjiye bwa mbere muri Amerika muri 2000 nk'umunyeshuri. Muri 2017 ahabwa uruhushya rwo guturayo burundu. Kuri wa 19 Ukuboza 2025 Minisitiri Noem yatangarije ku rubuga nkoranyambaga rwa X ati umuntu wakoze ibikorwa by'ubugome ntiyarakwiye namba kwemererwa kwinjira muri iki gihugu. Buri mwaka Amerika itanga Green Cards 50 binyuze muri tombora. Ibihugu bifite abantu bake muri Afurika cyane muri Amerika cyane ibyo muri Afurika nibyo byibandwaho muri iyi gahunda. Muri 2025 rero nabwira ko abagera kuri miliyoni 20 nibo rero biyandikishije basaba Green Cards, hatsinda abarenga 131 barimo n'abashakanye. Bwana Trump yarasanzwe arwanya tombora ya Green Card kuko muri 2017 yashatse kuyihagarika nyuma yaho ikamyo yari itwawe n'ikihebe yagonze abantu mu mujyi wa New York City ikica abantu 7. Minisitiri Noem yatangaje ko iyi tombora yangiza ubuzima bw'Abanyamerika bityo ko idakwiye gukomeza kubaho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwuka mubi kandi wongeye gututumba hagati ya Afurika y'Epfo ndetse n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika magera ko iki gihugu cyashinje Leta ya Afurika y'Epfo gufunga abakozi bazo bari mu bikorwa byo gufasha Abanyafurika y'Epfo bakomoka i Burayi kubona ubuhungiro, ziteguza ko zishobora kwifatira ingamba zikomeye. Uyu mwuka mubi wongeye gututumba hagati y'impande zombi ukomoka ku mukwabu uherutse gukorwa n'abashinzwe umutekano muri Afurika y'Epfo wafatiwemo Abanyakenya 7 bakoreraga muri iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Afurika y'Epfo yatangaje ko aba Banyakenya binjiye muri iki gihugu bafite visa y'ubukerarugendo. Aho gukora ubukerarugendo batangira gufasha abantu kubona ubuhungiro muri Amerika. Iyi minisiteri yasobanuye ko aba Banyakenya batawe muri yombi basubizwa iwabo kandi ko bahawe igihano cyo kumara imyaka igera kuri 5 badakandagira ku butaka bwa Afurika y'Epfo kubera gukoresha nabi visa bahawe. Tariki ya 18 Ukuboza Ambasade ya Amerika muri Afurika y'Epfo yatangaje ko uyu mukwabo wafatiwemo Abanyamerika bari mu gikorwa cyo gufasha Abanyakenya Abanyafurika y'Epfo bazwi nka Afrikaners, kandi ko amakuru ya pasiporo zabo yashyizwe mu ruhame. Ambasade yatangaje ko gushyira mu ruhame amakuru ya pasiporo z'abakozi b'Abanyamerika ari uburyo bwo kubahotera ndetse no kubatera ubwoba, bityo ko Amerika idashobora kwihanganira imyitwarire. Iti Amerika ntiyihanganira imyitwarire nk'iyi igamije guhotera